Sjećate se onog videa od prije 2 dana, kada je Čedomir Jovanović u nekoj emisiji na Tanjugu slučajno, pod navodnicima slučajno, neke stvari izgovorio. Sada se oglasio povodom toga i izvinjava se što su ga obaveze zadržale, nije mi jasno koje Čeda ima obaveze, ali on poručuje Trojancima, Gašića i Parezanovićima, koji su smješteni po partijama i lažnim profilima, da ima poruku za njih. Kaže da ništa nije slučajno, kao ni ono u studiju Tanjuga. Naravno da nije slučajno. Ono je namjerno izvedeno i ima ovih dana tako previše nekih čudnih skretanja pažnje sa nečega drugog. Ne znam sa čega, ali neko skreće pažnju. U live-u ću vam ispričati šta sve, ne mogu da izbrojim afere. Ali ovo što Čeda kaže da stoji iza svake svoje reči koju je rekao na televiziji i u policiji, to ga valjda razumije. Ali kaže onda da, ja sam naišao na neki snimak koji je on objavio, kaže da je svjestan grešaka koje smo kao generacija učinili. Koje su to greške koje je učinila Čedina generacija? Možda on, kao pojedinac, da je neke greške učinio, ali 99% njegove generacije nije. Tako da mi nije jasno ni ovo što on apeluje na razum. Ovo na kraju mi je jasno kada kaže da uskoro on nudi izlaz iz ovoga stanja, ali od toga nema ništa, jer ne može da nas vadi iz ovog stanja neko ko nas je u to stanje doveo. Pronašao sam spisak dužnika u prinudnoj naplati. Čedina stranka je u ukupnom dugu 203 miliona dinara. A možda da Čeda razdijeli ovaj dug na svoju generaciju pa da svi zajedno podijele te financijske greške koje je on napravio. Čeda se aktivirao i očekujte ga uskoro da se i on pojavi da nudi neka rješenja, mislim u vidu neke nove partije. Čeda nešto sprema. Meni je iskreno žao Čede šta se sa njim sve dešava u zadnjih nekoliko mjeseci. Mada taj žal je kratko potrajao. Sada već mi ga nije žao.